naawus. Amma gaafii maamma bayaan bira kunnee teetitti haa dabarru. Gaafii sana isumaan naa gaafadhu jedhee baraan san yoon sin godhin sin gadhiise dubbii torobshaa taate. Gaafii yaa ati kanatti biyyee irra dhoobdee bira kututti sin dhiisan. Naafasare. Fassare Muhammad Hamzaan fassare anaatu waanuma inni fassare tanaan gaafachuu jira. Aayuma kanaanu akkinitti amanu afaan arabiffaa akka jirusit hattuu dubartiitiif hattuu dhiiraa rabbiin harka isaanii mura kuni jilcha nakaalan gartee rabbi irraa tahee jedha. Harka muraa jedhamuun jedhu quraanni aayaan. Bar zaahirri aayataa abumaa siifini mujjiraa bar. Zaahirri aayataa wanni itti qaceelchu hammanaa feetitti amma yadullahi fawqa aydiihim waggaajuu quraana wajjii kama jala keenya maal taatansa Hamza okay fakkeenyan fudhadhee baran tanarra okay eenyuutu sahaboota nabi Muhammad keessaa eenyuutu harkaa miti harki muramu jedhe naaf sidira gutak gaafii na gaafattee bar na afaan hin dubbatin ameeniin fitadha Hamza tafsira hiiki jennee si kan Hamza laal na gaafatte Abu Muaz daqiiqaa walii qabaa haasoyinan je yoo haasoo hin dandeenyu waan daqiiqaatii miti bar aayaa si daqiiqaa si kan inni Hamza hiiktee aayaa lachuu hiiktee hin finne bar siifiin itti deemaa gaafii aayaa hiikteen si gaafachuu deeman hiikte furadhe hiikte akka jirutti hiikte gartee namni amantaa baas hiikte waan je shari'aa islaamaa keessa qur'aana irratti aayaan kun ka rabbi irraa dhufe naasikaas ta'uu ni ta'e ni shaarame moo jira moo jira hattuu harka muraa jedhe moo hin murinaa jedhe rabbiin. Tole hattuu harka muraa jechuun maal jechuudha naan jiiga. Naanni harka muraa jechuun okay yaada keenya kan nu deemtamoo waan quraanaati. Eegigaa qur'aanni osoo kana kadeemu taate rabbiin si wajji jira jaasimi si cina taa'u jira yoo sin jee gaafii baramma. No himte hiiktee bar harka muraa jaa rabbiin jette afaan oromoo naa hiikte afaan arabaa dhumatti kan muraa jedhe oromoo. Tana dhagee gaabu muwaaz wanni haasa'u jirru qur'aana irraa haasa'u jirraa miti. Wanni kana fakkaatu hedduu jiraan sin jechu jira. Takkaalamaa miti. Saanis bakkuma sanin lallakaa. Bakka sanin laallanaa obsigaa qur'aanni waliin deema. Amma fakkeenyaaf warra rahima isaanii muranii rahima deemanii amma muranii aboonuu obsigaa haasa'u kanatti maal. Anuu gama sin deemuun aayaan hatturraa Wani jirra miti. Harka muratan seera rabbira jira. Wani waan kana fiirteef shari'aa mee'oos gaafoo shari'aa islaamaa keessatti harkan warra waa haate harka muraan hin jirtu afaan isaatiin jedhe. Sa'ani barra waan akkaati jette. Jiraachuu irratti hin kennitu moo hin kennitu. Hunorra mutirra godhuun danda'u. Hangas na gaafadhu. Siituun akka neebar jennee bara abshir ayyee. Naa obsi laalaa qaceelloo dhageeffadhaa jala keenya. Harka muraa kan jee fakkeenyaaf aayanni zaahira inni himaa jiru isiniifiin himaa jira bar aayata kana nabi Muhammad salawaatullahi wasalaamuhu alayhi irra gad dhaabbatee harka kanatti qad godha aayata kun hiikni isaa akkana je'ee hiikeeni jira yoon jee namni tokko kanaaf hin jiru taak talamadaati إن الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل هجاجو والربين إسان التأجج سمرانيجي مروخنا قطو مراني وانسا نايما كونتكستي آيات كونتكستي مالي فتشتي أسيتو منا مرتيتو ربين أجد منا مرتيت نبي محمد مرتي كان راوتو ربين أجد ورسي خوان كان راوتو نبي محمد مواز نفتر دا بيبي فتنيتي ترتريان أما مرانا تجام تساني قطو في دا مراجة چودا فرق إسان قطو مراجة چودا Anak kesan murina walit tigartee wali anak kesan murina jechuun muriinsa gartee waan gaayyaa kana singaafadhe Abu Muaz qottoo muraa jechuudha inje muraaja maxxanfadhaa jedhe murina muraa hoggaa jiru relation qottoorra kaayaa muraa jechuudha jechi achitti fedhe kontekstii ayaan sanii akkanaa miti kanaan tokko miti akkamitti achitti kontekstii itti fedhe asitti itti fadhu ni dirstoo wal quban qabdu hin dhiiftee firraa fageessitee jechuudha nama san hin laaltu hin ziyaartu hin gargaartu addaa muramuu sanii Adamura disconnect jechu. Eyyo, thank you. Amma adamuramu jechuun kuni qottoonii miti jechuudha. Amma rabbiin harka muriyaasitti amma. Itti deebina. Qottoonii miti jechuudha wanni kun akkasiin. Yeah. Maaltu nuu kanne kana kontekstii isaati.
Akkasii Kanoo kontekstii waan kanaa iyyee. ayatatti aanu dubbisiin siin jechuun jira bar. Aayaan sanii miti kanuma harka jedhee bar himee bar himee bar. Bar harka jee kunis muraa jee mire. Waan siin jedha. Ayanni itti aanu maal jaa? Famantaaba. Aayatitti an tooba san jechuun in general jedha waan hedduu waan baay'ee raasa ammi raasa sani. Waan jedha hattuun jenna. Hattuun maaliin waa wali aanti. Siifin amza rabbi dhuka aayuma tokkicha kana fin dhabar. Waan jechuun yaada kiyyaa miti keetii miti ati hin barreessine ummata asiin duraarra yoo gallaallee malee waan takka. Waan jiru aayaa kana murtii rabbiiti. Ilmi namaa harkaan waa taami miila harkaan waa hata. Amuma kaa jechuun akka itti hatutti ajajni rabbiin dabarse shari'aan tun shari'aa rabbiiti miti aayaa rabbiiti seera rabbiiti. Biyya lafaa kanarrattu TikTokiin seera rule and regulation qabdi. Yoo viidiyoon taane maxxansi akkana consequences sirra keeysi. Rabbiin hattuun yoo waa hatte jedhe waan akkanaan jenne generaali yoo birrii hatte makiinaa hatte hattuu jechuun in general maqaa waliigalaati ammidha. Yoo hattuun waa hatte rabbiin keenya quraana keessa nabi Muhammadin rabbuusee dhugaarra namni isarra dubbatu hin jiru. Waman asdaqu minallahi qiila waman asdaqu minallahi hadiitha. Rabbirra namni murtii murteessus hin jiru. Rabbirra namni seera namaa kaa'us hin jiru. Seera nama ol caala. Harka muraa jedhe hidhaan jenne ati hidhaa jee kan jettu fidde. Nabi Muhammad nama hattuu ate hidhees hin jiru. Rabbiillee hidhaan jenne. Harki haddiin kun ni muramti muraa jee moo muraan jenne rabbiin aayaa kana fudhattamu fudhattu. Bar kontekstiin aayanni itti aanu maal jaansi jechu jira bumaas. Aayata maa aayaa duraatu fixe ka aayaan duraa fixe achi booda himna jechuun aayanni duraa obsigaa aayanni jalqabaa harka muraa jee dabarsee mire akkasii bar. Ni muramu ayyee. Naa obsigaa aayanni itti aanu tawbaa maaliif fidaan siin jechu jira bar. Of course toobaan yeroo hundumaa jirtire waan ati san hin tooba rabbiin dhiifama kadhata. Ustaad Abu Muaz Hamza Allah bakka tana qofa la wanni inni diidaa jiru. Yes. Ayaan duraa. Mee obsigaa saa waan nuti obsigaa buleessu haasa'u jirraati. Koi gaati wanni koi dhaggeeffadhu ayaan duraa si mee obsi haasa'u jirra. Zimjiri dhaggeeffadhu isaafin himaa dhaggeeffadhu. Ustaad Abu Muaz lakki anaa wajji haasa'u jirra obsiin jee. Aayatatti aanu maaliif hiniin Abu Muaz? Abookdha. Kaduraa kana ati Ustaad Abu Muaz lala ayata duraa kana ni jiraarratti si kanne moo kennine. Dura kana si mirkaneessu. Jechuun bar beekee fudhatee fachi hootoo baasee oomishu. Muka gubbaan hin gasii qoraani ta'a. Muka jalaa ol tura malee namni akkas. Mee obsi ayatatti aanu kana sodaatiin obsi mamma bayaan obsi. In sodaan. Laal waan khayrii takkaas dalagaa yaa rabbi narraa qeebaliin sin jirtiin teessu. Ibrahim go idh yarfa'u Ibrahimul qawaid waas ajaja rabbii dalagaa narraa qeebaliin ni taate. Abu Muaz amantaaba jechuun. Nauma toobate muraa eega murame numa toobata kaa tooba hattuu dalage hannasan cubbu dalagee bar. Cubbu bar. Mee maamatamin dubbata. Muhammad obsaamee pilis. Jiraachuun ni jira moo hin jiru jedhanii toobaa booda itti deebina. Hamzaa jiraachuun ni jira moo hin jiru toobaa itti seenin. Haasawa kee obsinaa fi Abu Muaz kophaatti haasa'u jirra maal ta'e gurbaan? Abu Muaz aayanni kun dameerri isaa eenyu deebi'aan jeefaman taabaan. Warruma waat. Warra waa hati Maamati dhageema. Harka muran akkamitti toobaan isaaf taatire qixaanni Hin toobat harkama hin toobat. Hin ta'u warra toobaatitti hin deebiin Abu Muaz. Jabrin. Hamza. Lallabi maamatamin ati sagaleen ta'e dhagaamtu. Ayye oguta ka maamatamin obsi. Ayata lamadaatti dabarra Abu Muaz. Ayman dhagaamaa miti. Ayata miidhaa. Gaabin Abu Muaz. Aboo maaligaa mana nutti bocolina kaasa. Mee waan ni godha maamatamin fudhadhaa mee ayyee waasa. Maamatamin hin fudhatu ayata fudhannaa koyi. Iyyuu waan arrabsitan. Abu Muaz gaafin sitti kan dakkanan irraa godhe. Bar gaafadhe jechuun gaafachaa hin jira. Kaan isatti dhiyeessu hundiin seenaa. Dubaree osoo deebisin ayaaf amantaabaa maaliif si gaafate? Yeroo takka. Ayanni famantaabaatummaa irratti buute Hamza. Mee obsi boo sadara isaan maal taate yoo bitanii jala. Kunis. Qoygaa yeroo takka rabbii waan irratti buuse qaba. Ayati boo obsi sin gaafanne. Obsi Abu Muaz ol deebi'u kottu. Mee Hamza mee Abu Muaz niin jira bar. Umaatu. Mee usaa Abu Muaz dhiisitti kannatti bitquu xinjeeyni dhiisika. Mee obsi gaafin kenna gaafii dhiyyo son naan deebinate maaliif? Obsi gaafii tee wajjitti jirraa obsi. Hamza te obsi jedhaan olimmee Hamza carraa tokkitti kana mee Muhammad bayaanii kan.
أبو ماس قافين أن ستة خنّا أوبسيف مي لا لا كانت تورت ما يوسمي أبو أستاذ دوان أبو ماس لقي فدا قافين أنا أبو ماس ستة خنّا أبو ماس قافين تيجي كنا جت حرك حمزة شيخ جابر شريعة إسلام أخي حركنا ممرون هنجر توجد لقي فدا حركنا ممرون شريعة أخي إسلام أخي إسلام ما أنت يهينا جوجد آياتنا ربين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكال جزاء اتفقا إيجانا نكالا من الله أسد أسرابنا فمن تابع اتديبنا ربين كان قام نجرم وهنجر هاركامرون نامر كان يسو هنجانا قف آياتنا الرد فاقطعوا أيديهما جده هاركامرون نجرم وهنجر هاتو شريعة الإسلام أخي سكون ربي الدبتي أسمر رانا رامبينا أستاذ أبو مواس قابل يانا تفوف يوخان وإلا أمون نتسكن أنا أفني غافيتي أنيس دقيه أنيس دقيه تنجرا يا ماما بيا منو تنبرت ما كدرا أبو مواس ليس دقيه أوبسي ساقا بابا جتانو ليني أوبسي لا أبو مواس آية ريبو كونتكستي نسا خراواني ديما جنة شكي تكن كبنوكي آيانummaan aayata kanatti aanu tawbaa maaliif fideen je famantaabaan damirri eenyu deebi beeke tawbatu bar jedhe bar muraa jedhe ajajanii harki muramee tawbataare okay ni tawbata maaliif hin tawban akkam jechuu maaliif hin tawban haddiin eegarra gaggeeffamte harkaan kadhata rabbi hin kadhata hadduma sanii bar tawban yoo miti haddi rabbi ajaja rabbiin irratti ajaja raawwatee miti maali maamata ta'o أديم ز أمل قافت يرام بين أبو موس بليز قافت يرام إتدم آيوم أمزة أتي آية دراسة ومن تابع ديسا سي فورا أوكي آيان فويل للمصلين جاي ولا تنام كنا ولا تنام أبو موس يو إني تنامله ومن تابع رتي ديبه بالله عليك ربي أفان رموز لتشوني بيتري متي أمزة تيانا قافت أمز تيرا فرد ما متامي ما إنيو ما مت بيان الرقابي فرد ناكن أنا ترى فرد ده مواز مال جتن nakaalanii wanni jiilchuun san wanni rabbiin jiilchuun muraatana rabbii subhaanahu wa ta'ala hattummaa silaa obsitanii hadara barnaa gala tuni qaaba ta'araaramaa ammoo baaba biraati sunqa eenyutti deebiti famantaabaan nakaalli kun famantaabaan namichaatti deebi ustaad jamaal naa kan gaa rabbi saddaadhooti naa kan naa fudhate gaafii dhiyyarraan hamza fuudhi fudhadhu hamza kanniif hamza gaafisa gaafii dhiyya wassaariqu faqta'u eediyahuma rabbumaa dubbatee miti hatti harka mura fixattee afaan irratti naaddee bisa rabbii dubbatee miti akka baalageetti naasoon fixattee atuu akka baalageetti naasoon akka baalageetti sin gaafannane kallattiin gaafiti yana yoo arrabadis siyaasaan waliin loltu miidiyaa anu arraban gaafate mee anu arraba dubbadeen arraba dubbadeen gaafii gaafadhu muut godhadhu muutiin godhadhu kallattii afaaniin si gaafadhamsa rabbumaa dubbatee mitiin je harka muraa نادي بسافان رت خلت نادي غافي غافتي مي چلجي غاوب سيي هاي سين دغه فداتف نافان دبتين اوكي تفف آياني قرآنا خاستي هاسو مجرخون دورا حنان سيبت خنا نابت خنا سيغافا كي خنا ما نبدا ماما بيانا خنا ما فيا قوتي هاسو نو خبليسو والسارقة سرانا ناس اوبس ان قرايس تنجرتو تي هاسوني فيتا نادي بسمزة هاسوني فيتا انجي هاسوني فيداتي يتنا ربي مراجع منجن تف نادي بس مرام بكتنا قطو نركا مراجع چتين قچل obboleessa خي نادي بس فقطو يديهما جدي منجن حتى هركا مرا قطو مرتين اججون سينجي مال تاتي متا ما فسر آيات انا فسر يا والسارق چلجي فسر ايش يا سين دغه والسارق هتتشافي والسارقة هتتي فقطعوا أيديهما هركا يسال لما مراجع فقطعوا أيديهما جتشون
ayata qur'aana kanaa bakka tanaatti dhufte Aboo aaya quraana boo obsi gaanurraa ish maali wanti obsi nurraa hiikaatti kan zaahira hiikkaa ishitana fakka ta'u eedii huma muri hif maaf fadhassan bayaan wallahi baabe biraan dhaqin haasoo yoo kanatti hamzaa haasoo baabe biraan dhaqin funya qurqurittiin simsiisaa himina asken ijoollee immoo fakka ta'u eedii huma fakka ta'u eedii huma bira dhaqe Nageetti fadhassan ijoollee immoo bira dhaqin jedhanaa miti fakka akkanatti ta'u eedii haasawuun huma taatu suutatti walitti haasawuu dubbaddaa yoo isa mee maayikiin feete baratira qabna. kun walaa mataa dhaqee yoo godha fayyaasa hamzaan qabaatee akka haasawuu quraana hin fudhanne obsine isaa Muhammad akka inni fudhanne dhaggeeffadha fassan Jirana. اوكي فسر ان تشبوسي سرن كينير فقطعوا ايديهما اياتنا زايره كاتنمزا Muhammad Amin. Muhammad Amin. Mee Muhammad Bayan. ابسا Gaafii Abu Gaafa Mas. gaafa fatoo guutti. Ayya okay. ابو ماس ني dhageessanii miti akka inni quraana fudhanne kun argaa jirta dhaggeeffadhu boo haasawuun irraa us yoon beeynen beeynu faqxa'uu eediyahuma maal faqxa'uu usii na eediyahuma dhageeffadhuun jeere ayee maal barsuun jechuun dandeessi ayee hiikatran hayana afaanin haasawin hiika feetaami nama kuma 500 irratti eegaan an hiike booda dhagee eegaan an hiike booda lakki hiikni isaa kun kijibaa jee himi malee na afaan ittiin qabin naafasariin sin jeshi sin tole dhaggeeffadhu faqxa'uu eydiyahumaan bakka tanaa harka isaanii dhagarra kaayaa muraa jechuutti hin qaceelchitu ragaan نفسر يا حمزة هين قجيل شو متى زايرة نفسر ربي سمع سود دارو حمزة yoo tartiibaan haasawine waan kanarratti anaa feeti daqiiqa هي daqiiqaan osoo كافة haasawine bareeda ويديهما أنا ما أعرف نفسر حمزة barsiifiin fassaru jira usina afaan hin dubbatin taraa sadaffaatiinis وبري hin jira بقتنا هين قجيل شو جين كافسر يقاب بوليس زايرة أنا هاي سنة obsuu ni dandeessaa durasa برسي أبسيطن سيرا جيفة ترى نفسر زايرة شو ما خنا قبل نفسر haya obsi numa obseeti هافسر شيء tole faqxa'uu eydiyahumaan bakka tanaa أبو أم بقتنا سنجافة أم الله إنه سنافسر بالله عليك ربي سدادو فقطعوا laal هي كم lama mabbayaan mana khiyyaan Amee zaahiru dawaa maa hamdaanii tamaraata فقطعوا أمر لا أستاذ ديوان قبل أستاذ أبو ماس كنا وقاسير ريبن تنا غامزان أكا قرآن فرن نابدين أنجت كنا الله رجع خوتو naafs amma gaafii mabbayaan bira kunnee teetitti haa dabarru Gaafii san isumaan naa gaafatu jira beelaan isan yoon isin waliin isin gadhiise dubbii Tole. toroksaa taate. Hai, naaf. David yaadi ati kanatti biyyee irra deebiira kututti Obsime. simpiisan naafasar Abu Maas Fassare Hamzaan fassare Muhammad Hamzaan fassare Empigii anaatu Diyoos. waanuma inni fassare tanaan gaafachuu jira aayuma kanaanu akkinitti amanu afaan arabiffaa ka jirusitti hattuu dubartiitiif hattuu dhiiraa rabbiin harka isaanii mura kuni jiilcha nakaalan gartee rabbi irraa tahee jedha harka muraa jedhamuun jedhu quraanni aayaan. bar zaahirri ayataa abumaa siifini mujjiraa bar zaahirri ayataa wanni itti qaceelchu hamma naafeetitti amma yadullahi fawqa aydiihim hoggaajuu Hamza Ajandaa quraanni furaanaa wajji kama jala bakka keenya biraan maal hubeessaa taatansa Hamza okay. fakkeenyan fudhadhee baran tanarra Eenyutu dhageeffadhu okay eenyutu sahaboota nabi Muhammad keessaa eenyutu harkaa miti harki muramu jedhe. naaf si dura guutak gaafii na gaafattee bar naafaan hin dubbatin ameeniin fitadha Hamza tafsira hiiki jennee si kan Hamza keenya Hamza hiiki laal na gaafatte abu muwaaz daqiiqaa walii qabaa haasa'u nan je yoo haasa'uu hin dandeenyu waan daqiiqaatii miti bara aayaa si daqiiqaa si kan inni Hamza hiiktee aayaa lachuu hiiktee hin finne bar siifiin itti deemaa gaafii ati na aayaa hiiktee gaafatte si kana gaafachuu deemani hiikte fudhadhe hiikte akka jirutti hiikte gartee namni amantaa baas hiikte waan je shari'aa islaamaa keessa qur'aana irratti aayaan kun ka rabbi irraa dhufe naasikaas ta'uu ni ta'e ni shaarame moo jira moo jira hattuu harka muraa jedhe moo hin murinaa jedhe rabbiin. tole hattuu harka muraa jechuun maal jechuudha naan jiiga Naaf tanaaf himi harka rakkoon muraa jechuun okay yaada keenya kan nu deemtamoo waan quraanaati. eegigaa qur'aanni osoo kana kadeemu taate rabbiin si wajji jira jaasimi si cina taa'u jira yoo sin jee gaafii baramma No himte hiiktee bar harka muraa jaa rabbiin jette afaan oromoo naa hiikte afaan arabaa dhumatte kan muraa bar jedhe aayata na muramuma. dhagee gaabumaas wanni haasa'u jirru
Quraana irraa haasa'u jirraa miti. Wanni kana fakkaatu hedduu jiraan siin jechuun jira. Takkaa lamaa miti. Saanis bakkuma san hin laallaka. Bakka san hin laallanaa obsigaa qur'aanni waliin deema. Amma fakkeenyaaf warra rahima isaanii muranii rahima deemanii amma muranii. Aboonuu obsigaa haasa'u kanatti maa. Anu gama sendirian ayat haturra wani yani jeramiti harka murata sira rabbi rajira ya wani wan kana syariah meos gabo syariah islam harkan warra wahati harka muranin jirtu abani satin jede sa'ani bara wan kat jette jirachurrotin kenite mon kennitu hunor mutir rabodum gunjo hangas nagabat situna kan never abshir ayye na obsi lala kacelo dhaggeeffadhaa jara keenya harka muraa kan jee fakkeenyaaf aayanni zaahira inni himaa jiru isiniifiin himaa jira bar aayata kana nabi Muhammad salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi irra gad dhaabbatee harka kanatti qad godha aayata kun hiikni isaa akkana je'ee hiikeeni jira yoon jee namni tokko kanaaf hin jiru taak talamadaati إن الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل هجاجو والربين إسان التأجج سمراني جي مروخنا قطو مراني وانسا نايما كونتكستي آيات كونتكستي مالي فتشتي أسيتو منا مرتيتو ربين أجل منا مرتيت نبي محمد مرتي خان راوتو ربين أجل دبسك وان كان راوتو نبي محمد نفتر دا بيبي فتنتي ترترايا أما مرانا تجام تساني قطو في دا مراجة چودا فرق إسان قطو مراجة چودا أنا كساني مورينا ولدت قرتي ولي أنا كساني مورينا يجون مورين سقرتي وان جايا كنا سنجافة ده أبو ماس قطو مراجع شورا إنجي مراجع ما تنفد ده جده مورينا إيه مرا هوجاجو relation تي قطو رخايا مراجع شورا إنجي جت خاطر تفرق كونتكستي أيان سنيا كنامتي خانان تقومتي أكمل تي كونتكستي تفرق أسيت تفرق نيجي دلستو والقبان كابدو هندي يفتفر رافع جيستيشو إنما سني لالتو إن زيارتو إن غرغرتو أدامورا موساني أدامورا disconnect يجو أيوه thank you أما أدامورا موجتشون كوني قطوني ميتي أما حركة ربين حركة حركة مرياستي أما إتديبنا قطوني ميتي جتشو لو نكون كسيم يا مالتو نوخان نخانا كونتكستي إساتي أكسيم كانوا كونتكستي وان كنا يه آية تتعانو دبسين سنجتشو جرابر آيان سني ميتي كانوا حركة جدي بر إيمي بر لا بر حركة جي خنيسي مراجع ميري وان سنجر آية نتعانو مالجا فمن تاب آية توبة سنة إن جنرال جر وان هد وان باجر راسا عامر راسا سنة وان جر حتون جن حتون مالين واحد جمزة سيفين أمزة ربنا آية متوقع في النبر وان جتشو يا دخيا متي خيتي متي أتمبر رئيسنة أمتا سندرا ريو قال لا لملي وانتك وان جو آية خنا مرتي ربيتي علمنا ما أركان واتامي ميلا أركان واتا عموما خيتشو أكيد تاتوتي أجن ربين دبرسه شريعة أنتم شريعة ربيتي متي آية ربيتي رب سير ربيت بيلفا خنا رتو تيك توكين سير رول and regulation كابدي يو فيديو انتاني متنس أكنا consequences سر كيسي ربين هاتون يو واحد تجري وانا كان جن جنرالي يو بري هاتي مخينا هاتي عم هاتو يچون in general مقاولي غلاتي عمل يو هاتون واحد ربين كن القرآن خيس النبي محمد رب سيد وقارن من سر دبتون جرو ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا رب رنا من مرتي سنجرو رب رنا من سيرنا ما خاو سنجرو سيرنا ما أقول تعالى حركة مراجعة هيدا أنجن أتيدا جي خنجت في الدين نبي محمد نما هتوا تيري سنجرو رب الله هيدا أنجن حركة هدين كن نمرمتي مراجعة مو مرانجن ربين آية خنا فرد تمام فرد bar kontekstiin ayannitti aanu maal jaansi jejjira bumaas ayata ma aya duratu fitika ayan durafit echibo demna echu bar ayanni dura obsiga ayanni jalqaba harka muraaje dabarsee mire akkasi bar ni mura moye na obsiga ayannitti aanu tawba maali fidaansi jejjira bar of course توبة يرون درما جرتري وانا تسا نينتو بربي دي فما خلاص استاذ ابو ماس حمزه الله بكت تنقف لا 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 وني ديدا جر يس ايان درا ما اوبسيغا ساو اوبسيغا بلي سو ساو جراتي كوي غات وني كوي اگيبت ايان درا سي اوبسيغا ساو جرا زم جري اگيبت بي سافني ما اگيبت
Ustaz Abu Lakki Muaz anaa wajjaa soo jira obsiin jee. Ayatatti aanu maaliif iniin Abu Muaz? Abookdha kadduraa kanaati Ustaz Abu Muaz lalla ayata duraa kana ni jira irratti sii kenne moo hin kennine. Dura kanaa sii mirkaneessu. jechuun bar beekee fudhatee Osoo achi kun hootoo baasee sii oomishu. mirkaneesse muka gubbaan hin gasii qoraanni ta'a. Muka jalaa ol toran malee namni akkas. Mee obsi ayatatti aanu kana sodaatiin obsi mamma bayaan obsi. In sodaan. Laal waan khayrii takkaas dalagaa yaa rabbi narraa qeebaliin sin jirtiin teessu. Ibrahim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid waas ajaja rabbii dalagaa narraa is qeebaliin ni taate. Abu Muaz ki amantaaba jechuun. Nauma toobate muraa eega murame numa toobata kaa tooba hattuu dalage hannasan cubbu dalagee bar. Cubbu bar. Mee maamaxamiin dubbadha. Muhammad obsaamee pilis. Jiraachuun ni jira moo hin jiru jedhanii toobaa booda itti deebina. Hamzaa jiraachuun ni jira moo hin jiru toobaa itti seenin. Haasawa kee obsinaa fi Abu Muaz kophatti haasawuu jirra maal ta'e gurbaan? Abu Muaz ayanni kun dameerri isaa eenyu deebi'aan jeef amantaabaan. Warruma waat. Warra waa hati Maamati dhageema. Harka muran akkamitti ta'uubaan isaaf taatire qixaanni In dura toobat harka gaggeeffame. in toobat. Hin ta'u warra toobaatitti hin deebiin Abu Muaz. Dabrin. Hamza. Lallabi maamaxamiin ati sagaleen ta'e dhagaamtu. Raasa marraa raasa faa. Ayye oguta kamaammaxamiin obsi. Ayata lammadaatti dabarra Abu Muaz. Ayman dhagaamaa miti. Ayata rabbiidhaa. Gaafin Abu Muaz. Aboo maaligaa mana nutti bocolina kaasa. Mee waan ni godha maamaxamiin fudhadhaa mee hayyee waasa. Maammaxamiin hin fudhatu ayata fudhannaa koyi. Iyyuu wal arrabsite. Abu Muaz gaafin sitti kan akkanan irraa Bar godhe. gaafadhe jechuun gaafachaa hin jira. Kaanis natti dhiyeessu hundiin seenaa. Duubare osoo gaafin deebisin ayaaf amantaabaa maaliif si gaafate? Yeroo takka. Ayanni famantaabatu maal irratti buute Hamza. Mee obsi boo sadara isaan maal taate yoo bitanii jalan. Kunis. Qoygaa yeroo takka rabbii waan irratti buuse qaba. Ayati taan Boo dura obsi sin gaafanne. Obsi Abu Muaz ol deebi'u kottu. Mee Hamza mee Sajara na Abu Muaz Niin jira bar. Umaatu. Haa dubbata mee. Mee usaa Abu Muaz dhiisitti kannatti bitquit injeeni dhiisi ka. mee obsi gaafin kennadhe gaafii osoo naan deebinate maaliif? Obsi gaafii tee wajjitti jirraa obsi. Hamza ate obsi jedhaan olimmee Hamza carraa tokkitti kana mee Muhammad bayaanii kan Abu Muaz gaafin an sitti kennadhe. obsiif mee Laan akkana turte mee obsi mee Abu Ustaaridiwaan Abu Muaz dhaggeeffadha gaafin an Abu Muazitti kennadhe. Abu Muaz gaafin xiyya akkana jetti. Harka Hamzaa Sheekh Jaabir shari'aa Islaamaa keessa harka nama muruun hin jirtu jedhe. Dhaggeeffadha. Harka nama muruun shari'aa Islaamaa keessa Islaamummaan xiyya hin ajajjuu jedhe. Aayaa tana Rabbiin wassaariqatu faqxa'uu eydiyahuma nakaala jazaa'an itti fufa eeganaan nakaala min Allah asitti as dhaabbanna famantaabaa itti deebina. Rabbiin kana ga'amma ni jira moo hin jiru harka muruun naa mirkaneessu hanga gana qofa aayaa tana irratti faqxa'uu eydiyahuma jedhe harka muruun ni jira moo hin jiru hattu shari'aa Islaamaa keessa kun Rabbi dubbatee asimarraan irraan bayna Ustaaz Abu Muaz gaafii janaatti fuuf. Yookaan wa illaa ammoo natti as kennu kanaaf funya gaafii tee anis dhagehe. Anis dhageetiin jira yaa mamma bayaamee nutti hin barate maakee dara. Abu Muaz illee dhagehe. Obsi isa gabaabaa jechaan oli ni obsi. Laal Abu Muaz ayata reefu kontekstiin isaa karaa wanni deemaa jenne shakkii takka hin qabnu okkee. Aayannummaan ayata kanatti aanu toobaa maaliif fideen jee amantaabaan damiirri eenyu deebi. Beeke haa toobatu bar jedhee bar muraa jedhee ajajanii. Harki muramee toobataadhe. Okay ni toobata maaliif hin tooban? Akkam jechuu. Maaliif hin tooban? Haddiin eegarra gaggeeffamte. Harkaan kadhataa rabbi hin kadhataa. Hadduma sanii Rabbiin tooban yoo miti. Haddi ajaja rabbiin irratti ajaja raawwatee miti. Maali maamata ta'o? Adeemsa ammallee gaafii xiyyaarraan bahin Abu Muaz. Pilis gaafii xiyyaarraan. Itti aayuma Hamza ati aayaa duraa sana Wamantaabaa dhiisa. si fuudhan jee. Okay. Aayaan fawaylu lil musalliina jee walitti neema kun walitti dhaamiti ni beeka.
أبو ماز يو إني تنمالي ومن تابرتي ديبي بالله عليك ربي afaan oromoo sillachuun beektanii miti amzaati yaanaa gaafata ta'e irraa fudhadhu ma eenyu Maamad Bayaan irraa qabi fudhadhu ناكن أنا ترى فودا muwaas maal jettan anuu rakkachuun أبصر nakaalanii wanni jiilchuun san wanni rabbiin jiilchuun muraatana rabbii subhaanahu wa ta'ala hattummaa silaa obsitanii hadara varnaa gala tuni qaaba ta'araaramaa ammoo baaba biraati sun kaa eenyutti deebiti amantaa baana nakaalli kun amantaa baana namicha deebi أستاذ جمال ناكن نقاو ربي سدادوتي ناكن أنا فدا جابي يران حمزة fuudhi fudhadhu حمزة anniif hamzaa gaafisa جابي دي والسارق فقطعوا أيديهما رب ما دبتي متي حتى أركمرا fixattee أفاني رتي نادي بس ربي دبتي متي akka baalageetti naasuun fixattee أتو أكبالجت ناسين أكبالجت سنغافنني خلت سنغاف دي Michana yoo safraalan jarana maal taatan الربديس wanni haasawu siyaasaan waliin loltu miidiyaa Anu arraban gaafan. Mee anu arraban dubbadheen. Arraban dubbadheen. gaafii gaafadhu muut godhadhu Ha muutiin godhadhu hallatti afaananii si gaafa damsa. Rabbumaa dubbatee mitiin gi harka mura. Nyaadee bisa afaan irratti hallatti nyaadee. gaafii gaafattee miicaljii gaa obseeyye Hayyee seen dhaggeeffadhatti bof. na afaan hin dubbatin Okkeetti bof. aayanni qur'aanaa ka asitti haasawamu jiru kun Dura hanan siifiti kana naafiti. Kanan si gaafa. Kiyya kana maal ibdaa. Maamad Bayaan akka nama fayyaa qabutti haasawnu qabbuleessa Wassaariqatu asirraa naasa. obs anna qaraayisutti hin jirtuutiti haasawuu ni feeta Naadeebis Hamza. haasawuu ni feetaa hin jee Haasawaan hin fedhaa xiyyatana rabbii muraa jeemoo hin jenne. Daf naadeebis. muraan bakka tanaa qottoon harka muraa jechuutti hin qaceelchu Obboleessa kiyya naadeebisi faqa ta'uu diihumaa jedhee jeemoo hin jenne hattuu harka muraa. qottoo murattiin ajajjuun siin jee maal taate mataa Naa fassare ayaa tana fassare ishee fassare haya wassaariq. caljeyi Fassare ishee as seen dhaggeeffadhu. wassaariqu hattichaa fi wassaariqatu hattitti faqxacuu aydiyahumaa Harka isaan lamaanii muraa jechuun. faqxacuu aydiyahumaa jechuun ayata qur'aana kanaata bakka tanaatti dhufte Aboo waa'ee quraana. boo obsi gaanurraa ish maali wanti obsi nurraa Hiikaatti kan zaahir hiikkaa ishee tana faqa ta'uu diihumaa muri hif maaf fassare. bayaan wallaahi Baaba biraan dhaqin. haasawoo yoo kanatti Hamza haasawoo baaba biraan dhaqin. Funya qurqurittiin simsiisaa himi. Himina. Asgan. ijoollee imoo Faqa ta'uu diihumaa. Faqa ta'uu diihumaa. bira dhaqe nageetti Fassar. ijoollee imoo bira dhaqin jeenaa miti Faqa akkanatti ta'uu haasawuu diihumaa. Suutatti walitti haasawuu dubbadha. yoo Isa mee maayikiin baratina. Suutaallee qabna. Bunoo laa Mataan dhaggeeffadha. yoo Hamzaan qabaatee akka haasawuu quraana hin fudhanne obsinees Muhammad. Akka inni fudhanne dhaggeeffadha. Fassar. jarana Okkee fassaran cubbuu sisirran keenya faqa ta'uu diihumaa. Ayatana zaahira hiikkaatti kan Hamza. Muhammad Amin Muhammad Amin. mee Maamad Bayaan Obsa. gaafii Abumaas. gaafatu guutti ayya okay Abumaas ni dhageessanii miti akka inni quraana hin fudhanne kun argaa jirta. Dhaggeeffadhu. boo Kan haasawaa fayyadu nurraa suuraan keenya. us yoon beeyne hin beeynu Faqa ta'uu diihumaa. Maal faqa ta'uu usii na diihumaa. dhageeffadhuun jeere Hayee maal barusuu hin jechuun dandeessu hiikkaatti. Hayee hiikkaatti kan. hayana afaanin haasawin hiika feetaami Nama 500 irratti eegaan an hiike booda dhagee eegaan an hiike booda lakki hiikni isaa kun kijibaa jee himi malee na afaan ittiin qabin Naafa sariin sin jechi sin tole dhaggeeffadha. faqxacuu aydiyahumaan bakka tanaa harka isaanii dhagarra kaayaa muraa jechuutti hin qaceelchitu Ragaan ragaan naafa sari Hamza hin qajeelchu miti zaahiratti naafa sari rabbi sima sodaadhu Hamza. yoo tartiibaan haasawine waan kanarratti anaafeeti daqiiqa Ati daqiiqaan hiikkaa osoo haasawine faqa bareeda ta'uu diihumaa kana maaliif hin fassarru Hamza? barsiifiin fassaru jira usina afaan hin dubbatin taraa sadaffaatiin Duubaree bakka tanaa hin qajeelchu hin gaafa sari gaabboleessa isaa zaahira kana. Hayyee sin obsuu ni dhaggeeffadha. dandeessaa durasa
برسي أبسطن سيدا جفتورا نافسر الزايرة شو مخانا قبل نافسر هيا أبسي نمو أبسيتي نافسر إشياء تولي فاقطعوا أيديهما بكتنا أبو أم بكتنا سنجافا أمالله نسو نافسر بالله عليك ربي صدادو فقطعوا لا هي كم لا ما بيان مناخيا أمي ظاهر دواقم وما يعني تمرات فقطعون أمر مؤمر ليه أستاذ دوان قبل أستاذ أبو ماس كنو غاسير ريبن تنا غامزانا كقرآن فرن نابدين أنجت كنو الله رجع خوتو gartee rasuulli himee jira alayhi salaam jechuun isaatu akka jee walawlaa faaximatu bintu faaximaanti yoo so'atti harkini muramti jedhe so waan jee aayaan qur'aanaa yoo namni waa hate jeneraal godhe hin himne meeqarratti kan rasuulaati manqaa jechuun irratti hatan diraama qabe kana hunda itti waan itti hatamu nama hate maal godhaa jedhe rabbiin qur'aanaan siin jechuu jira osoo intaltit ya faaximaan hattee ni muraadkisini muramuraan ooltu jedhe waan jedhe aayaa amma dubbanne kana eessara eenyu biraa dhufe nakaan aayaan kun aayanni Allah biraa dhufe Allahan hattuu maal godhaa jedhe dhiiraaf dubartii laala amma gaakki goonu gaafii akka goonu waan asirra jiru bira filis naabsi abu muwaaz gaafii abu abbaa wannin maamma bayaan gaafate harka murutti in amanuu naan jedhe ani duraan jechuun quraana sana naabsi amma gaafii maamma bayaan bira kunnee teetitti haa dabarru. Gaafii sana isumaan naa gaafadhu jedhee baraan isan yoon isin godhe isin gadhiise dubbii torobshaa taate. Gaafii yaadi ati kanatti biyyee irra dhoofdee bira kututti sinqiisan. Naafasare. fassare Muhammad Hamzaan fassare anaatu waanuma inni fassare tanaan gaafachuu jira. Aayuma kanaanu akkinitti amanu afaan arabiffaa ka jirusitti hattuu dubartiitiif hattuu dhiiraa rabbiin harka isaanii mura kun jilcha nakaalan gartee rabbi irraa tahee jedha harka muraa jedhamuun jedhu quraanni aayaan bar zaahirri aayataa abu muwaasifiin mujjira bar zaahirri aayataa wanni itti qaceelchu hammanaa feetitti amma yadullahi fawqa aydiihim waggaajuu quraana wajjihi kama jala keenya maal taatasa Hamza, okay. Fakkeenyaan fudhadhee baran tanarra okay, eenyutu sahaboota nabi Muhammad keessa eenyutu harkaa miti harki muramu jedhe. Naaf si dura guutak gaafii na gaafattee bar na afaan hin dubbatin ameen hin fitadha. Hamza tafsira hiiki jennee si kan Hamza laal na gaafatte abu muwaaz daqiiqaa walii qabaa haasoo nan je yoo haasoo hin dandeenyu waan daqiiqaatii miti bar aayaa si daqiiqaa si kan inni Hamza hiiktee aayaa lachuu hiiktee hin finne. Eebar siifiin itti deemaa gaafii aayaa hiiktee si gaafachuu deemani hiikte furadhe hiikte akka jirutti hiikte gartee namni amantaa baas hiikte waan jee shari'aa islaamaa keessa qur'aana irratti aayaan kun ka rabbi irraa dhufe naasikaas ta'uu ni ta'e ni shaarame moo jira moo jira hattuu harka muraa jedhe moo hin murinaa jedhe rabbiin. Tole hattuu harka muraa jechuun maal jechuudha naan jiiga. Naahime harka muraa jechuun yaada keenya kan nu deemtamoo waan quraanaati. Eegigaa qur'aanni osoo kana kadeemu taate rabbiin si wajji jira jaasimi si cina taa'u jira yoo siin jee gaafii baramma. No himte hiiktee bar harka muraa jaa rabbiin jette afaan oromoo naa hiikte afaan arabaa dhumatte kan muraa jedhe aayaa tana dhagaye gaabu muwaaz wanni haasa'u jirru qur'aana irraa haasa'u jirraa miti. Wanni kana fakkaatu hedduu jiraan siin jechu jira takkaalamaa miti. Saanis bakkuma saniin laallakaa. Bakka saniin laallanaa obsigaa qur'aanni waliin deema. Amma fakkeenyaaf warra rahima isaanii muranii rahima deemanii amma muranii aboonuu obsigaa haasa'u kanatti maa. Anuu gama siin deemuun aayaan hatturraa waan jirraa miti harka muraa tana seera rabbira jira wanni waan kana fiirteef shari'aa mee'oos gaafoo shari'aa islaamaa keessatti harkan warra waa haate harka muraan hin jirtu afaan isaatiin jedhe sa'ani bara waan akkaati jette jiraachuu irratti hin kennitu moo hin kennitu hunurra waan ta'eef hangas na gaafadhu. Siituun akka neebar jennee bara abshir ayyee. Naa obsi laalaa qaceelloo dhageeffadhaa jara keenya. Harka muraa kan jee fakkeenyaaf aayanni zaahira inni himaa jiru isiniifiin himaa jira bar aayata kana nabi Muhammad salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi
irra gad dhaabbatee harka akkanatti qad godha ayata kun hiikni isaa akkana jedhee hiikee ni jira yoon jee namni tokko kanaaf hin jiru. Taak talamadaati إن الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل وقاجو والربين إسان التأجج سمرانيجي مروخنا قطو مراني وانسا نايما كونتكستي لا كونتكستي آيات كونتكستي مالي فتشتي وامراني منا مرتيتو ربين أجل منا مرتيت نبي محمد مرتي كان راوتو ربين أجد بس خوان كان راوتو نبي محمد نفتر دا بيبي فتنتي ترى ترى أما مرانا تجام تساني قطو في دا مراجع چودا فرق إسان قطو مراجع چودا أنا كساني مورينا ولدت قرتي ولي أنا كساني مورينا يجون مورين سقرتي وان جايرا كنا سنغافة ده أبو ماس قطو مراجع چودا إنجي مراجع ما تنفرد أجد مورينا إيه مرا هوجاجو relation تي قطو رخايا مراجع چودا إنجي جت خاطر تفرق كونتكستي آيان سنيا كنامتي خانان توكومتي أكمل تيجي كونتكستي تفرق أسيت تفرق نيجي دلستو والقبان قبضو هن ديفت فرافة جيستيشو إنما سنين لالتو إن زيارتو إن غرغارتو أدامورا موساني أدامورا disconnect يجو أيوه thank you أما أدامورا موجتشون كوني قطوني ميتي أما حركة ربين حركة مرياستي أما إتديبنا قطوني ميتي جتشو لو نخونا كسيم يا مالتو نوخان نخانا كونتكستي إساتي أكسيم خانو كونتكستي وان كنا يه آية تتعانو دبسين سنجتشو جرابر آيان سني ميتي كانوا حركة جريبر إيميبر لا بر حركة جي خونيسي مرا جي ميري وان سنجر آية نتعانو مالجا فمن آيات التيان توبة سنة إن جنرال جرا وان هاد وان باجر راسا عامي راسا سنة وان جرا حتون جن حتون مالين واحد جمزة سيفين أمزة ربنا آيو متوقع تخنا في النبر وان جتشون يا دخيا متي خيتي متي أتمبر رئيسنة أمتا سندرا ريو قال لا لمالي وانتك وان جو آيا خنا مرتي ربيتي علمنا ما أركان واتامي ميلا أركان واحدة عموما خيتشون أكيد تاتوتي أجن ربين دبرس شريعة أنتم شريعة ربيتي متي آية ربيتي رب سير ربيتي بيلفا خنرتو تيك توكين سير رول الريجوليشن كابدي يو فيديو انتاني متنست أكانو كونسيكونسي سر كيسي ربين هاتون يو واحد تجري وهن وانا كان جن جنرالي يو بري هاتي مخينا هاتي عم هاتو يچون إن جنرال مقاولي غلاتي عمل يو هاتون واحد ربين كينيا قرآن خيسا نبي محمد ربو سيد وقارا نمني سر دبتون جرو ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ربي رنمني مرتي يسوس سنجرو ربي رنمي سيرنا ما خاو سنجرو سيرنا ما أولي تعالى حركة مراجدة هيدا أنجن هيدا جي خنجتو في الدي نبي محمد نما هاتوا تيري سنجرو ربي الله هيدا أنجن حركة هدين كو نمرمتي مراجعة مو مرانجن ربين آية خانا فرد تمام فرد بر كونتكستين آية نتيانو مال جانسي ججرا بماس آية تما آية دراتو في تخا آية درا في تأتشبو ديمنا بر آية ندرا أبسيكا آية نجل كبا حركة مراجعة دبر سيمير كسيبر مرم وجه نا أبسيكا آية نتيانو توبا مالي فدا سنجا ججرا بر of course توبا يرون درما جرتري وانا تسن ننتو بربي دي فما خلاص أستاذ أبو ماس حمزة الله بكت تنقف لا واني ديدا جرو يس آيان درا ما أبسيكا ساوان أبسيكا بلي سواسو جرا دتي كوي قاعد واني كوي أجيبت آيان درا مين كوي أبسيكا ساو جرا زمجري أجيبت بيسافني ما أجيبت أستاذ أبو ماس لكن أنا وجه ساو جرا أبسيكا آية التعانو مالي فينين يا أبو ماس أبوك دك كدرا خنات أستاذ أبو ماس لا آيات درا خنا نجرا ربتي سيخن نمون كنن درا خنا سيبر كنيسو جتشون بر بيخي فرصة خاتشو توبا سيومي مخا قبان إنك سيخوران تا مخا جلا وطر مالي نمني أكس ما أبسي آية التعانو خنا صداتني أبسي ما مبيا نفسي انسدان لال وان خيري تكاس دلقا يا ربي نراك اي بالين سنجر تنتيس إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد واز أجد ربي سيادة نرايس اي بالين تاتي أبو ماسكي فمن تاب جتشون نوما توبة مرا إيجا مرا من نوما توبة تخا توبة هاتو دلقي حدثن شبو دلقي بر شبو بر ما متأمين دبر ما دوب سامي بليس جراتون نجرا بونجرو يعني توبة بودا يتدبنا همزة جراتون نجرا بونجرو توبة تسين حاسوا خير أبسنا في أبو ماس فقط حاسوا جرامال تي قربان أبو معاذ آيان فندمير ساين يدبيان جي فمن تابان ورما واحد
warra waa hatetti Maamad dhagema. harka muran akkamitti ta'uubaan isaaf taatire qixaanni In dura taubat harkamu gaggeeffame. in taubat. Hintau warra taubaatittiin deebiin Abu Mu'aaz. Aywa yeroo Gabriin. takka Hamza Lallabi Maamad Aminati sagaleen ta'e dhagamtu. hawaasa marraa hawaasa fa'aa. Ayye ogguta Muhammad Amin obsi ayata lamadaatti dabarraa Abu Mu'aaz. Ayman dhaga'amaa miti. Ayata rabbiidha. Gaafin Wallahi, Abu Aboo Mu'aaz. maaligaa mana nutti bocolina kaasa. Mee waan ni godha Maamad Amin fudhadhaa mee hayyee wasa. Muhammad Amin hin fudhatu ayata fudhannaa koyi. Iyyuu wal rabsitanii. Abu Mu'aaz gaafin an sitti kan akkanan irraa Bar godhe. gaafa jechuun Maali. gaafachaa hin jira. Kaan isatti dhiyeessu hundiin Amantaa seenaa. Duubaree osoo Amantaa baafnaan Hamzaan deebisin gaafate. ayaaf amantaa maaliif si gaafate? Aywa yeroo takka ayanni amantaa baatummaa irratti buute Hamza. Mee obsi boo satara isaan maal taate dhiyoo bitanii jiran. Tunis. Olga yeroo takka rabbii waan irratti buuse qaba. Ayati taan Boo dura obsi buuse. sin gaafanne. Obsi Abu Mu'aaz ol deebi'u kottu. Mee Hamza mee Sajara Abu Muhammad Amin. Niin jira bar. Mu'aaz ol deebi'u. Muhammad Amin. Umaatu. Ammuma Amin. Haa dubbata inni Mee usaa Abu Mu'aaz dhiisitti kannattee wixwix injeeyni dhiisi haa. Mee obsi gaafin kennadhe gaafii xiyyo osoo naan deebinate maaliif? Obsi Wayi. gaafii tee wajjitti jirraa obsi. Hamza ate obsi jedhaan olimmee Hamza carraa tokkitti kana mee Muhammad bayaanii kan Abu Mu'aaz gaafin an sitte kennadhe. obsiif mee. Laan akkana torte. Mee obsi mee Abu Saaridiwaan. Abu Mu'aaz dhaggeeffadha. Gaafin an Abu Mu'aazitti kennadhe. Abu Mu'aaz gaafin xiyya akkana jetti. Harka Hamzaa Sheekh Jaabir shari'aa Islaamaa keessa harka nama muruun hin jirtu jedhe. Dhaggeeffadha. Harka nama muruun shari'aa Islaamaa keessa Islaamummaan xiyya hin ajajjuu jedhe. Aayaa tana rabbiin wassaariqu wassaariqatu faqxa'u eydiyahuma nakaala jazaa'an itti fufa eeganaan nakaala min Allah asitti as dhaabbanna amantaa baay'eetti deebina rabbiin kana ga'amma ni jira moo hin jiru harka muruun naa mirkaneessu hanga gana qofa aayaa tana irratti faqxa'u eydiyahumaa jedhe harka muruun ni jira moo hin jiru hattu shari'aa islaamaa keessa kun rabbi dibbatee asimarraan irraan bayna ustaaz Abu Mu'aaz gaafii janaatti fuuf yookaan wa illaa ammoo natti as kennu kanaaf Gaafii tee anis dhagahe. Anis si dhagaheetiin jira yaa mamma bayaamee nutti hin barate maakee daraa. Abu Mu'aaz illee si dhagahe. Obsi isa gabaabaa jechaan oli ni obsi. Laal Abu Mu'aaz ayata reefu kontekistiin isaa karaa wanni deemaa jenne shakkii takka hin qabnu okkee. Aayannummaan ayata kanatti aanu tawbaa maaliif fideen je famantaabaan damiirri eenyu deebi. Beeke haa tawbatu bar jedhee bar muraa jedhee Haya ajajanii. harki muramee tawbataadhe Okay ni tawbata maaliif hin tawbanne? akkam jechuu. Maaliif hin tawbanne? Haddiin eegarra gaggeeffamte. Harkaan kadhataa rabbi hin kadhataa. Hadduma sanii Rabbiin bara. tawban yoo miti. Haddi rabbi ajaja rabbiin irratti ajaja raawwatee miti. Maali Muhammad haa ta'u? adeemsa ammallee gaafii xiyya irraan bayna Abu Mu'aaz pilis gaafii Itti xiyya deem aayuma Hamza ati aayaa duraa sana Wamantaa baadhiisa. si fuudhayyee. Okay. Aayaan fawaylu lil musalliina jee walitti neema kun walitti dhaamiti ni beeka. Abu Mu'aaz yoo inni tana malee wamantaa barratti deebi'e billaa alayka rabbi Afaan Oromoo sillachuun beektanii miti. Hamza xiyyaanaa gaafata. Hamza teerraa fudhadhu Muhammad Bayaan irraa qabi fudhadhu. naa kan nanaat irraa fudhata. Mu'aaz maal jettan? Anuura kadhachuun. Obsa. nakaalanii wanni jiilchuun san wanni rabbiin jiilchuun muraatana rabbii subhaanahu wa ta'ala hattummaa Silaa nama obsitanii tuni qaaba Mu'aaz silaa obsitanii hadara. barnaa gala Mu'aaz tuni obsitanii. qaaba ta'araaramaa ammoo Akkas. baaba biraati sun qa Eenyutti deebiti famantaabaan. nakaalli kun amantaabaan namichaatu deebi'a Ustaad Jamaal naa kan egaa rabbi daadhooti naa kan nanaaf fudhate gaafii xiyya irraan. Hamza. Fuudhi fudhadhu. Hamza. Qanniif Hamza gaafisa. gaafii xiyya wassaariqu faqxa'u eydiyahuma rabbumaa dubbatee miti hatti harka mura Fixattee afaan irratti naaddee bisa rabbii dubbatee miti akka baalageetti naasuun fixattee atuu akka baalagetti naasayin akka baalagetti sin gaafannani
kallattiin gaafate Namicha na yoo safaalan jarana maal taatan arrabadis wanti haasa'u jiru siyaasaan waliin loltu miidiyaa anu arraban gaafate mee anu arrabat dubbadeen arrabat dubbadeen gaafii gaafadhu muut godhadhu ha muutiin godhadhu kallattii afaaniin si gaafadha Hamza rabbumaa dubbatee mitiin je harka muraa nyaatee bisa afaan irratti kallattiin nyaatee gaafii gaafattee mi caljii gaa obseeyye hayyee seen dhaggeeffadhatti foofu na afaan hin dubbatin okkeetti foofu aayanni qur'aanaa ka asitti haasawamu jiru kun dura hanan siifiti kana naafiti kanan si gaafadha kiyya kana maal ibdaa maama bayaan akka nama fayyaa qabutti haasawu nu kabbuleessa wassaariqatu asirraa nanaasa obs anna qaraayisutti hin jirtuutiti haasawuu ni feeta naa deebis Hamza haasawuu ni feetaa hin jee haasawaan hin fedhaati iyyatana rabbii muraa jeemoo hin jenne daf naa deebis muraan bakka tanaa qottoon harka muraa jechuutti hin qaceelchu obboleessa kiyya naa deebisi faqata oydiyahumaa jedhee jeemoo hin jenne hattuu harka muraa qottoo murattiin ajajjuun siin jee maal taate mataa naa fassare ayatana fassare ishee fassare haya wassaariq caljee fassare ishee seen dhaggeeffadha والسارق هتتشافي والسارقة هتتي فاقطعوا أيديهما harka isaan lamaanii muraa فاقطعوا أيديهما جتشون آية القرآن خنات بكتنا تلفته Aboo ayee quraana بو أمسي قانو الرعش مالي وانتي أمسي نورا hiikaatti kan isaa hiikkaa ishee tana faqata oydiyahumaa mur hif ما fassare بيان والله baaba biraan dhaqin حاسو يو كانت Hamza baaba biraan dhaqin funya qurqureettiin simsiisaa himina asken جولي مو faqata oydiyahumaa fassare جولي مو بيردك إن جانا متي faqata oydiyahumaa suutatti walitti Haasawuu dubbaddan. yoo isa mee maayikiin Suutatti baratira illee qabna. kun walaa Mataa dhaggeeffadha yoo Hamzaan qabaatee akka quraana hin fudhanne obsineef Muhammad akka inni fudhanne dhaggeeffadha fassare jarana اوكي فسرن چبوسي سرن كينير فقطعوا ايديهما آياتنا زايرة هيكاتو نمزا Muhammad Amin Muhammad Amin. mee Muhammad Bayan أبسا gaafii Abu Mas. gaafatu guutti ayya okay أبو ماس نيت أجي سنيمتي أكين القرآن فرن يكون أرجع جرتا أجيبت بو Ang payat أصلا yung kurang الرؤوس يوم بين بين فقطعوا ايديهما مال فقطعوا أصلا ايديهما لقي فلون جيري هاي ما أرزون يجي دنديسي هيكاترن هاي هيكاترن هاي أنا أفاني ناسوين هي كفتامي نما كما دبشن رتنا إيجان أن هي كبودا لقي إيجان أن هي كبودا لك هي كنيساكم كجباجة هي مملي نافان التنكبين نافسرين سنجيش سين لقي تولي فقطعوا أيديهما بكتنا harka isaanii dhagarra kaayaa muraa jechuutti hin qaceelchitu. يا بو Ragaan زاهر نفسر يا حمزة هين قجيل شو متى زاهرة نفسر ربي سو مسود دارو حمزة yoo tartiibaan haasofne waan kanarratti anaa feeti daqiiqa أتي هيك daqiiqaan osoo haasofne فاقطعوا bareeda. أيديهما أنا ما أعرف نفسر حمزة Barsiifiin fassaru jira osina afaan hin dubbatin taraa sadaffaatiin isin وبري jira. بقتنا هين قجيل شو جين فسر يقاب بوليس زاهرة Haaya أنا obsi. هاي سنة جيبت Obsuu ni dandeessaa durasa? برسي أبسيدن سيرا جيبت ورا نفسر زاهرة شو ما خنا Haaya قبل obsi نفسر haaya obsi numa obsi ati. هافر شيء Tole. Faqxa'uu aydiyahumaan bakka tanaa. أبو أم بقتنا سنجافا أم الله إنه سنفسر بالله عليك ربي صدقه فاقطعوا Laal. هيك كم Laal. Lama mabayaan. Mana khiyyaan Hamza mee zaahiru dawaa maa hamdaanii tamaraata فقطعوا أمر أستاذ وان قبل أستاذ أبو ماس كنوا قاسير ريفن تنا قامزانا كقرآن فرن نابدين عن جت كنوا الله رجع خوتو gartee rasuulli himee jira alayhi salaam jechuun isaatu akka jee walawlaa faaximatu bintu faaximaanti yoo so'atti harkini muramti jedhe so waan jee aayaan qur'aanaa yoo namni waa hate jeneraal godhe hin himne meeqarratti kan rasuulaati manqaa jechuun irratti hatan diraaman qabe kana hunda itti waan itti hatamu nama hate maal godhaa jedhe Rasuulaatu hime minalla qur'aanaan siin jechuu jira osoo intalti ya faaximaan hattee ni muraarkisi ni muraan ooltu jedhe waan jedhe aayaa amma dubbanne kana eessara eenyu biraa dhufe nakaan aayaan kun Aayanni Allah biraa dhufe. allahan hattuu maal godhaa jedhe dhiiraa fi dubartii Laal amma gaakki goonu gaafii akka goonu inni makaan waan gaafate. asirra jiru bira filis Na obsi Abu Muaz.
gaafii abbaa wannin mamma bayan gaafate harka deebise murutti mammateeti. in amanuu naan jedhe ani duraan jechuun quraana sana Naawus. Amma gaafii mamma bayan bira kunnee teetitti haa dabarru. gaafii sana isumaan naa gaafadhu jedhee baraan isan yoon isin godhe isin gadhiise dubbii Tole. toroksaa taate. Haa naawus. Gaafii yaadi ati kanatti biyyee irra dhoobdee bira kututti Obsimee. simpiisuan. Naafasare. Abu fassare Hamzaan fassare Muhammad Hamzaan fassare MP anaatu Gideons. waanuma inni fassare tanaan gaafachuu jira aayuma kanaanu akkinitti amanu afaan arabiffaa ka jiru sitti hattuu dubartiitiif hattuu dhiiraa rabbiin harka isaanii mura kuni jiilcha nakaalan gartee rabbiirraa tahee jedha harka muraa jedhamuun jedhu quraanni aayaan. Bar zaahirri ayataa abumaa siifini mujjira bar. Zaahirri ayataa wanni itti qaceelchu hamma naafeetitti amma yadullahi fawqa aydiihim hoggaaju Hamza Quraanni quraana wajjihi kama jala bakka keenya biraan maal hubeessaa taatansa? Hamza okay Fakkeenyan fudhadhee baran tanarra eenyutu okay eenyutu sahaboota nabi Muhammad keessaa eenyutu harkaa miti harki muramu jedhe. Naaf si dura guutak gaafii na gaafattee bar na afaan hin dubbatin ameen hin fitadha. Hamza tafsira hiiki jennee si kan Hamza laal na gaafatte Abu Muaz daqiiqaa walii qabaa haasoyinan je yoo haasawuu hin dandeenyu waan daqiiqaatii miti bara aayaa si daqiiqaa si kan inni Hamza hiiktee aayaa lachuu hiiktee hin finne bar siifiin itti deemaa gaafii ati na aayaa hiikteen si gaafatte kana gaafachuu deeman hiikte furadhe hiikte akka jirutti hiikte gartee namni amantaa baas hiikte waan je shari'aa islaamaa keessa qur'aana irratti aayaan kun ka rabbi irraa dhufe naasikaas ta'u ni ta'e ni shaarame moo jira moo jira hattuu harka muraa jedhe moo hin murinaa jedhe rabbiin. Tole. Hattuu harka muraa jechuun maal jechuudha naan jiiga. Naafni harka muraa jechuun yaada keennaa kan nu deemtamoo waan quraanaati. Eegigaa qur'aanni osoo kana kadeemu taate rabbiin si wajji jira jaasif si cina taa'u jira yoo sin jee gaafii baramma. No himte hiiktee bar harka muraa jaa rabbiin jette afaan oromoo naa hiikte afaan arabaa dhumatte kan muraa jedhe Aayata na dhagaye gaabu muwaaz wanni haasa'u jirru qur'aana irraa haasa'u jirraa miti. Wanni kana fakkaatu hedduu jiraan sin jechu jira. Takkaalamaa miti. Isaanis bakkuma san hin laallakaa. Bakka san hin laallanaa obsigaa qur'aanni waliin deema. Amma fakkeenyaaf warra rahima isaanii muranii rahima deemanii abdan muranii. Aboon obsigaa haasa'u kanatti maal? Anu gama sin deemuun aayaan hatturraa waanni jirraa miti harka muraa tana jira seera rabbira jira wanni waan kana fiirteef shari'aa mee obsi shari'aa islaamaa keessatti harkan warra waa haate harka muraan hin jirtu afaan isaatiin jedhe. Sa'ani bara waan akkaati jette. Jiraachuu irratti hin kennitu moo hin kennitu. Hunorra mutirra godhuu hin danda'u. Hangas na gaafadhu. Situn akka neebar jennee bara abshir ayyee. Naa obsi laalaa qaceelloo dhageeffadhaa jala keenya. Harka muraa kan jee fakkeenyaaf. Aayanni zaahira inni himaa jiru isiniifiin himaa jiraa bara. Aayata kana nabi Muhammad salawaatullahi wa salaamuhu alayhi irra gad dhaabbatee harka kanatti qad godha aayata kun hiikni isaa akkana je'ee hiikee ni jira yoon jee namni tokko kanaaf hin jiru. Takka. Talamadaati. إن الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل هجاجو والربين إسان التأجج سمرانيجي مروخنا قطو مراني وانسا نايما konteksti ayat konteksti maaliif achitti asitti ta'uu mana murtiitu rabbiin ajaja mana murtiiti nabi muhammadin murtii kan raawwatu rabbiin ajaja dabarse kan waan kan raawwatu nabi muhammad nin fitadda beebi fixanneetti taratarayyaan amma muraan achi jaamte sani qottoo fidaa muraa jechuudha fira keessan qottoo muraa jechuudha. Aanaa keessanii murinaa walitti gartee aanaa keessanii murinaa jechuun muriinsa gartee waan gaa'ilaa kanaa miti. Lakki gaafadhe Abu Muaz qottoo muraa jechuudha hin jee muraa jaa. Maxxanfadhaa jedhee murinaa. Muraa hoggaa jiru muraan sana akkanatti qottoorra kaayaa muraa jechuudha hin jechi achitti fedhe kontekstii aayaan sanii akkanaa miti kanaan tokko miti. Akkamitti achitti kontekstii itti fadhee asitti itti fadhuu ni dhiifte wal quban qabdu hin dhiifte firraa fageessite jechuudha nama san hin laaltu hin ziyaartu hin gargaartu addaa muramuu sanii. Addaa mura disconnect jechuudha.
Eeyyoo, thank you. Amma So san addaan akkas. muramuu jechuun kuni qottoonii Amma mitii harka jechuudha. rabbiin harka Naaf hime kanaaf harka Abu Muaz harka muriyaasitti amma. itti deebina. Qottoonii mitii jechuudha wanni kun akkasiin. Yaa. Maaltu nuu kanne kana kontekstii isaati. Akkasiin Kanoo kontekstii waan kanaa iyyee. aayatatti aanu dubbisiisin jechuun jira bara. Aayaan sanii miti kanuma harka jedhee bara himee bara himee bara. Bara harka jee kunis muraa Okay. jee mire. Waan sin jedha harka- Aayanni itti aanu maal jaa? Famantaaba. Aayatitti an tooba san jechuun in general jedha waan hedduu waan baay'ee raasa ammi raasa sanii. Waan jedha hattuun jenna. Hattuun maaliin waa wali hattu aanti. siifin amza rabbi dhuka aayuma tokkicha kana fin dhabar. Waan jechuun yaada kiyyaa miti keetii miti ati hin barreessine ummata asiin duraarra yoo gallaalle malee waan takka. Waan jiru aayaa kana murtii rabbiiti. Ilmi namaa harkaan waa taami miila harkaan waa hata. Amuma kaa jechuun akka itti hatutti ajajni rabbiin dabarse shari'aan tun shari'aa rabbiiti miti aayaa rabbiiti seera rabbiiti biyya lafaa kanarrattu tiktookiin seera rule and regulation qabdi yoo viidiyoon taane maxxanste akkana konsikwensii sirra keeysi rabbiin hattuun yoo waa hatte jedhe hanna waan akkanaan jenne jeneraali yoo birrii hatte makiinaa hatte hattuu jechuun in jeneraal maqaa waligalaati ammidha yoo hattuun waa hatte rabbiin keenya quraana keessa nabi muhammadin rabbuusee dhugaarra namni isarra dubbatu hin jiru waman asdaqu minallahi qiila waman asdaqu minallahi hadiita rabbirra namni murtii murteessus hin jiru rabbirra namni seera namaa kaa'us hin jiru seera nama ol caala harka muraa jedhe hidhaan jenne ati hidhaa jee kan jettu fidde nabi muhammad nama hattuu ate hidhees hin jiru rabbiillee hidhaan jenne harki haddiin kun ni muramti muraa jee moo muraan jenne rabbiin aayaa kana fudhattamu fudhattu. Bar kontekstiin aayanni itti aanu maal jaansiin jechu jira Abu Muaz. Aayata maa aayaa duraatu fixe ka aayaan duraa fixe achi booda himna jechuun Bar aayanni duraa obsigaa aayanni jalqabaa harka muraa jee dabarsee mire akkasii bar. ni muramu wayyee. Naa obsigaa aayanni itti aanu tawbaa maaliif fidaan siin jechu jira bar. Of course toobaan yeroo hundumaa jirtire waan ati san hin tooba rabbiin dhiifama kadhata. Ustaad Abu Muaz Hamza Allah bakka tana qofa la wanni inni diidaa jiru. Yes. Ayaan duraa. Mee obsigaa isaa waan nuti obsigaa buleessoo haasa'u jirraati. Koi gaati wanni koi dhaggeeffadhu ayaa Mee duraa hin qoyu siqaree obsi jira. haasa'u jirra. Zim jedhe dhaggeeffadhu isaaf hin himaa dhaggeeffadhu. Ustaad Abu Lakki Muaz anaa wajji haasa'u jirra obsiin jee. Aayatatti aanu maaliif hiniin Abu Muaz? Abooqdha. Ka duraa kanaati Ustaad Abu Muaz lala ayata duraa kana ni jira irratti siiqanne moo hin kennine. Dura kana asii mirkaneessu. Jechuun bar beekee fudhatee Osoo fachi hootoo baasii oomishu. muka gubbaan hin gasii qoraan ni ta'a. Muka jalaa ol tura malee namni akkas. Mee obsi aayatatti aanu kana sodaatiin obsi maama bayaan obsi. In sodaan. Laal waan khayrii takkaas dalagaa yaa rabbi narraa qeebaliin sin jirti hin teessu. Ibrahim go idh yarfa'u Ibrahimul qawaid waas ajaja rabbii dalagaa narraa qeebaliin ni taate. Abu Muazki amantaaba jechuun. Nauma toobate muraa eega murame numa toobata ka tooba hattuu dalage hannasan cubbu dalagee bar. Cubbu bar. Mee maamaxamiin dubbadha. Muhammad obsaamee pilis. Jiraachuun ni jira moo hin jiru jedhanii toobaa booda itti deebina. Hamzaa jiraachuun ni jira moo hin jiru toobaa itti seenin. Haasawa kee obsinaa fi Abu Muaz kophaatti haasa'u jirra maal ta'e gurbaan? Abu Muaz aayanni kun dameerri isaa eenyu deebi'aan jeefaman taabaan. Warruma waat. Warra waa hati Maamati dhageema. harka muran akkamitti ta'ubaan isaaf taatire qixaanni Hin furra toobat harka gaggeeffame. hin toobat. Hin ta'u warra toobaatti ittiin deebin Abu Muaz. Eewa yoo Dabrin. takka Hamza Lallabi maamaxamiin ati sagaleen ta'e dhagaamtu. hawaasa marraa hawaasa fa'aa. Ayye oggota qabaamata miidhagsi. Aayata lammataatti dabarra Abu Muaz. Ayman dhagaamaa miti. Aaya kanatti miidhaa. Gaabin Abu Aboo Muaz. maaligaa mana nutti bocolina kaasa. Mee waan ni godha maamaxamiin fudhadhaa mee hayyee waasa. Maammatamiin hin fudhatu aayata fixannaa qoyi. Iyyuu wal arrabsitanii. Abu Muaz gaafin sitti kan akkanaan narraa Bar godhe. gaafadhe jechuun gaafachaa hin jira. Kaan isatti dhiyeessu hundiin seenaa. Dubaree osoo gaafin deebisin ayaaf amantaabaa maaliif si gaafate. Eewa yeroo takka aayanni famantaabaatummaa irratti buute Hamza. Mee obsiboo sadara isaan maal taate yoo obbitanii galan. Tunis. Qoygaa yeroo takka rabbii waan irratti buuse qaba. Aayata taan Boo dura obsi sin gaafanne. Obsi Abu Muaz ol deebi'u kottu. Mee Hamza mee Sajara na Abu Muaz. Niin jira bar. Muaz ol deebi'u. Umaatu. Haa dubbatu mee. Mee usaa. Abu Muaz dhiisitti kannatti wixwix injeeni dhiisi haa.
Mee obsi gaafiti gaafin kenna de gaafiti yoo son naan deebina de maali? Obsi Wai. gaafii tee wajjitti jirraa obsi. Hamza ati obsi jedhaan olimmee Hamza carraa tokkitti kana mee Muhammad bayaanii kan Abu Maas gaafin an sitte kenna. obsiif mee Laala akkana tortorte. Mee obsi mee Abu Sardiwan. Abu Maas dhaggeeffadha. Gaafin an Abu Maasitti kenna de. Abu Maas gaafin tiyya akkana jetti. Harka Hamzaa Sheekh Jaabir shari'aa Islaamaa keessa harka nama muruun hin jirtu jedhu. Dhaggeeffadha. Harka nama muruun shari'aa Islaamaa keessa Islaamummaan tiyya hin ajajjuu jedhu. Aayaa tana Rabbiin wassaariqu wassaariqatu faqxa'u eydiyahuma nakaala jazaa'an itti fufa eeganaan nakaala min Allah asitti as dhaabbanna amantaa baay'eetti deebina. Rabbiin kana ga'amma ni jira moo hin jiru harka muruun naa mirkaneessu hanga gana qofa aayaa tana irratti faqxa'u eydiyahumaa jedhe harka muruun ni jira moo hin jiru hattu shari'aa Islaamaa keessa kun Rabbi dubbatee asimarraan irraan bayna Ustaaz Abu Muwaas gaafii janaatti fuf yookaan wa illaa ammoo natti as kennu kanaaf funyoo Gaafii tee anis dhagahe. Anis si dhagaheetiin jira yaa Muhammad Bayaan mee nutti hin barate maakee dara. Abu Muwaaz illee si dhagahe. Obsi isa gabaabaa jechaan oli ni obsi. Laal Abu Muwaaz ayata reefu kontekistiin isaa karaa wanni deemaa jenne shakkii takka hin qabnu okkee. Aayannummaan ayata kanatti aanu tawbaa maaliif fideen je famantaabaan damiirri eenyu deebi. Beeke tawbatu bar jedhee bar muraa jedhee ajajanii. Harki muramee tawbataadhe. Okay ni tawbata maaliif hin tawbanne? Akkam jechuu. Maaliif hin tawbanne? Haddiin eegarra gaggeeffamte. Harkaan kadhata rabbi hin kadhata. Hadduma sanii Rabbiin tawban yoo miti. Haddi rabbi ajaja rabbiin irratti ajaja raawwatee miti. Maali maamata ta'o? adeemsa ammallee gaafiti yarraan bahin Abu Muwaas pilis gaafiti Itti deem aayuma Hamza ati aayaa duraa sanii wamantaa baadhiisa si fuudhayye. Okay. Aayaan fawailun lil musalliina jee walitti neema kun walitti dhaamiti ni beeka. Abu Muwaas yoo inni tana malee wamantaa barratti deebi'e billaa rabbi afaan Oromoo sillachuun beektanii miti Hamza xiyyaanaa gaafata Hamza teerraa fudhadhu maamata eenyu Muhammad Bayaan irraa qabi fudhadhu. Naakan anaat irraa fudhata. Muwaas maal jettan? Anuura kadhachuun. Nakaalanii wanni jiilchuun san wanni rabbiin jiilchuun muraatana rabbii subhaanahu wa ta'ala hattummaa silaa obsitanii hadara. Barnaa gala tuni qaaba ta'araaramaa ammoo baaba biraati sunqa. Eenyutti deebiti famantaa baana. Nakaalli kun famantaa baana namichaatti deebiti. Ustaad Jamaal naa kan egaa rabbi saddaadhooti naa kan naaf fudhate gaafii xiyyaarraan. Hamza. Fuudhi fudhadhu. Hamza. Anniif Hamza gaafisa. Gaafii xiyya wassaariqu faqxa'u eydiyahuma. Rabbumaa dubbatee miti hatti harka mura. Fixattee. Afaan irratti naaddee bisa rabbii dubbatee miti. Akka baalageetti naasuun fixattee. Atuu akka baalageetti naasuun akka baalageetti sin gaafannani. Kallattiin gaafii xiyya. Michana yoo safraalan arrabadis. Siyaasaan waliin loltu miidiyaa Anu arraban gaafate. Mee anu arrabat dubbadeen. Arrabat dubbadeen. Gaafii gaafadhu muut godhadhu. Muutiin godhadhu kallattii afaaniin si gaafadha Hamza. Rabbumaa dubbatee mitiin je harka mura. Nyaadee bisa afaan irratti kallattiin nyaadee. Gaafii gaafattee miicaljii gaa obseeyye. Hayyee seen dhaggeeffadhatti bof. Na afaan hin dubbatin. Okkeetti bof. Aayanni Qur'aanaa ka asitti haasawamu jiru kun. Dura kanan siifiti kana naafiti. Kanan si gaafadha. Kiyya kana maaliif beeka? Maamma Bayaan akka nama fayyaa qabutti haasawu nu qabbuleessa. Wassaariqatu asirraa na haasawu. Obs anna qaraa isitti hin jirtuutiti haasawuu ni feeta. Naa deebis Hamza. Haasawuu ni feetaa hin jee. Haasawaan hin fedhaa tiyya tana rabbii muraa jeemoo hin jenne. Daf naa deebis. Muraan bakka tanaa qottoon harka muraa jechuutti hin qaceelchu. Obboleessa kiyya naa deebisi faqxa'u eydiyyahumaa jedhee jeemoo hin jenne hattuu harka muraa. Qottoo murattiin ajajjuun siin jee maal taate mataa Naa fassare ayaa tana fassare ishee fassare yaa. Wassaariq caljeeyi. Fassare ishee seen dhaggeeffadha. Wassaariqu hattichaa fi wassaariqatu hattitti
فاقطعوا أيديهما harka isaan lamaanii muraa jiru. فاقطعوا أيديهما جتشون آية القرآن خنات بكتنا تلفته Aboo aaya quraana أمسي قانو الرعش مالي وانتي boo أمسي sammuu نورا saawuris hiikaatti kan zaahir hiikkaa shitana fakkata wayidii huma mur hif ما fadhassan بيان والله baabe biraan dhaqin حاسو يو كانت hamzaa جاسو baabe biraan dhaqin funya qurqurittiin simsiisaa himina asken جولي مو fakkata wayidii huma fakkata wayidii huma بردك Nageetti fadhassan أجولي مو بردك إن جانا متي fakkata أكنت wayidii جاسو huma Mee suutatti walitti Haasawuu dubbadhaan yoo isa mee maayikiin Nama baratira guddaallee qabna. Bunoora Mataan dhaqee yoo godha fayyaasa hamzaan qabaatee akka haasawuu quraana hin fudhanne obsineessaa Muhammad akka inni fudhanne dhaggeeffadha fassar Jirana. اوكي فسر ان تشبوسي سرن كينير فقطعوا ايديهما اياتنا زايره كاتو نمزا Muhammad Amin. Muhammad Amin. Mee Muhammad Bayan. ابسا Gaafii Abu adda Mas. baafatu guutti. Ayya okay. ابو ماس ني dhageessanii miti akka inni quraana fudhanne kun argaa jirta dhaggeeffadhu بوا An fayyadu أصلا fuulaan keenya. الرؤوس يوم بين بين فقطعوا ايديهما maal فقطعوا Usii na ايديهما dhageeffadhuun jere هاي ما barsuun جيتي dandeessi. هاي هي كاتخن Haya na afaanin haasawin hiika feetaami. nama kuma dhibba shan irratti Eegaan an hiike booda dhagee eegaan an hiike booda lakki hiikni isaa kun kijibaa jee himi malee na afaan ittiin qabin. naafasariin sin jeshi sin Tole dhaggeeffadha faqaxacuu aydiyahumaan bakka tanaa harka isaanii dhagarra kaayaa muraa jechuutti hin qaceelchitu. Ragaan نفسر يا حمزة هين قجل شو متزايرة إننا نفسر ربي سمسود دارو حمزة yoo tartiibaan haasawine waan kanarratti anaa feeti daqiiqa أتي daqiiqaan osoo كاف haasawine أو bareeda. يديهما أنا ما أعرف نفسر رمزة Barsiifin fassaru jira usina afaan hin dubbatin taraa sadaffaatiinis hin وبري jira. بكتنا هين قجل شو جين كافسر يقاب بوليس زايرة Haya أنا obsii. هاي سنة دي Obsuu ni dandeessaa durasa? برسي أبسيدن سيدا جيفة ترى نفسر زايرة شو ما خنا قبل Haya نفسر obsaa haya obsii numa obseeti. هافسر شيء Tole faqxacuu aydiyahumaan bakka tanaa أبو أم بكتنا سنجافة إني أم الله إنه سنفسر بالله عليك ربي صدقه فقطعوا laal هي كم lama mabbayaan. Mana kiyyaan Amee zaahiru dawaa moo hamdaanii tamaraa فقطعوا أمر مو أمر ليه أستاذ ديوان قبل أستاذ أبو ماس كنا وقاسير ريفن تنا قامزانا كقرآن فرن نابدين عن جت كنا الله رجع خوتو Mee yeroo Haya. takka. Hamza, assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewa, maama bayan takkatti mee mootii qaba yeroo takka. Ni haasawina, Ayata Muhammad. rabbiin nuyi haasawina. Tole akka mabbayaanitti haasa'u feetamoo akka nagayaati. Akka Muhammad Aminitti haasawa. Thank you. Wallageeffachaa haasawinaa mire? Ayata duraa keessatti fassarte lachuu fassartee jirta. فمن أي. تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم آية كانت ترجرتات Yes. كسمامتي Yeah. فمن تاب ربي جد كون ربي مال رت جد سببني ربي سبحانه وتعالى فمن تاب جد في مال فيه Waaw mahannaa kanarratti Allah ana haasa'utti jira. سببني نزول آية أنا مالي Sababni nuzuulli Waan takka keessatti- waluma jircina jiranii bara hattummaa fi ayanni. أوكي آية درا مال رت دبتمته تلمو فاتنو مال رت دبتمته Wauma takka irratti haasawamaa jirti. Ayanni duraa Wauma takka badii irratti dubbatama? eegiga. Naafs. Gaafii na gaafatte haasa'u. اتفق Thank you. Galatoome. Ayanni duraa waa'ee hattichaa fi hattittii irraa haasa'ite. Waa'ee hattichaa fi hattittii kana daariktilii lafaa ka'anii yoo hatticha harka dhagaa gubbaa kaayaa godhaa kan jettu taate. Ayanni qur'aanaa wal jalata deemtu ta walitti aantu. Ayata suuraa biraa keessaan dhufne sii galee. Famantaaba jechuun tun tawbaan damiirri isiidhaa hattoota sanitti moo hattoota sanitti hin deebitu. غافي غاري نغافا Naas. أيوة Naas. أوكي Hattoota sanitti deebiti moo hattoota sanitti hin deebitu. Takka.
eega harka muraan ka jiraattu taate